米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天都人过比格里诺放在来阿林我，顺服圣灵的引导。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的诺嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以加拉蒂亚萨卡利马阿兹方。25 atusir suasa una no fang zalay alingo ko saka urip ita saka utat uren ita ko bikrit no fang zalay alingo saan 加拉太书第5章25节说，既然圣灵赐给我们新生命，我们就该让他引导我们的生活。Salikakaaw, umilunguzay kita to mapakuniraay a orip. Urasa ka, yumituor kita to bikrit no fangsalay alingo i. Jihji ko orip ita to hji no fangsalay alingo. Ta tsaay to katafal i anof no faluzo ko orip no mita. 我们都在寻求自由的生命，因此当我们顺服圣灵的带领，就会结出圣灵的果子，使我们的生命不再陷入欲望中。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，mangalay kako a misapuner to faluzo, amituor to bikrit no fangzalay alingo. To sakajihjiaw ko orib ako to ulah, to dipahak, to riharay, to kulait, to siniasa, to ngaayay, to sualinay a faluzo, to lamsayay, ato pakamatay, to tireng sanay a ngaayay a pinangan. Ta saay to kapalit no anof no faluzo ko orib ako. 主啊，我愿意谦卑顺服圣灵的引导，使我的生命结出博爱、喜乐、和平、忍耐、仁慈、良善、忠信、温柔、节制的果子，而不再被欲望所捆绑。Pakani i tatamanay ang anganutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。